This is the CIT Boys Hostel. This hostel name is Siknajalo Boys Hostel, and one is Deimalu Jolo Boys Hostel. Please let come here to study BTech and diploma in kokrajhar district near the Debargaon. बे जाहैबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि CIT हस्टेल। आङो दा CIT हस्टेलखौ देखायग्रोदों, बिनि उनाव आङो दा हस्टेलनि जाग्रा डाइनिं बेखौ देखायनाय जागोन। बे जाहैबाय
वक्त ना घंटी बजा देना।